Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Rowel Lengdo sembut Menteri Rangba Barim ke Sorkar Jela hakajeng keren bat kilak pathai kubor hadian kajeng penthema ye kinongket kam kamau kerwat blok komiti ule tho bakajeng rung no jong u hakaseng NPP kadai namar kajeng syabe hau Dr. Mukul ule tho ru bakum balong menta kaseng kongres ha Meghalaya kalapat lapra bat kadau kadai namar kajeng dan kindong yalam kibarim kibakwa ban penjat ya ke parti Hakawai pat kaliang habakeli laun yakun biang ne em yak election arajar alpaulai kum unong mikmat kamau kerwat jaka yang dor bathauan uba Rowel ulayathu ba tre shu ban yakun Henry un ailat yakiwe bat un kershan yaunu unu kertong uba ka parti ka iman Itenat ba pala uba kila thung kum presiden yang ke state yang ke kongres ngai bo tristom kwa ban rakyat ki leaders ki balalet no na kasang nyong ki ndrei pitepi u hap face ki jing ki bobun namar ba unom la hi ban ong ba nga ban pengai ya ki leaders ki ba mi no namar kiru ki don ma jong ka jung ba ki sami lamda kum tanga thalai ki nomi hi ngam tip ki we ten re yangar ula ko taki tamangi ni ngaong bangi appreciate ya ka jing tre jong pi tama priwan ka por ba tam man organize biang ya kongres tenga ngaong uba new iwa kongres sangka to ka ne por nakilala ya ban pumbet ya ka leadership hapo ka central te lesi kila ban long hakano kano ka dua kila ban klan ten re ya mentai ngi iwa kinomla ban namar kata ngi hap ban klan mangi namar undon alternative ki kini kiseng lulum kini kiseng ayu bol ki bawan bami kini tang parti rit sudah bar ngait kamba lalaki pai ba ki yo iya ka tukom perkhat ke jongi bangi kwa ban yalam lombakan ke NPP lesikin ngait batkin ya trelang barni te unum la hi ba para ya mentai unum la ya kaban le mat hakini posnam lai posan lai posnam ngadon po kongres bat nasyam de tangka parti kongres hari India ka Malaysia ka Democratic Party te andrai kaditang ki circumstances ki bapan bore ci yang ia kebangin mi na ka kongres berkata kadai tang na Dr. Mukul Sangma bolong chief minister Tengpor hakaba ya kibobon ula pentut lalong kuma usube yangi kata kalong yang nga ba Mr. Hek nata ijumwa perstun barkiwe tengi hapmi bat nila perkala tu por kanu ke parti kabangi habban so abangi sya ne ke jing sya kenjat ben hau Dr. Mukul semua bat ngilajit ba ka parti kabangi i ba ka kamdei ban kaban tre ya kene ka than kadai ke NPP tengi join no ke NPP house nem arjar kat prahi habas dak kijia kapor jo kongres tenrei lemno habaki nong katok ne alam ki kwa ban penjat ban petroin ya kata ka parti pan namar kata menta ka parti kongres kala pra
berkalat telat yan liyan. Nakataka daw mangi menta nila daya kapan nang penflan no iya kanega parti namar ngitip ba kadai tang kanega parti kaban sim ya kajaka jongka kongres menchua. Kini kiwai parti kiba i kiwan nakaleng hakane ka tanya jongi lese nirapet kamba ngide kum ka NPP kabang ya sengla dangdala kitrai mangutrai jaka jong kana ka tan nisngoba kadai tanga ne ka parti kabala ban ya lame ki pai ba jong kana ka dong jongi barlese jong barok state ke jalla jong yo me kala